Turashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Republika ya Demokarasi ya Kongo iracari mu bihe vy'amatora, naho ivyavuye muri ayo matora bitaramenyekana, hari abamaze kuyatora utunenge. Amatora y'ubushize yajemwo induru nyinshi kubera ko akanama k'amatora kananiwe kugaragaza uburyo amatora yagenze ku masite yose atandukanye. Ndakeka ko nibasubira gukora ikosa rimeze nk'iri ngiri baraba bamanurira Kongo mu bihe byo gusubiranamo. Uyu ni Delphine Hanyuma, umusesanguzi mu vya politike akaba n'umushakashatsi muri kaminuza ya Leeds yo mu Bwongereza. Mwirya nino kw'isi naho inyuma y'umwaka urenga ibisirikare vya Amerika n'Ubushinwa vyaraye bisubiye gutangura ibiganiro vyavyo vyari bimaze umwaka vyarahagaze. Ibanki y'isi yose yemere Tanzania ingurane zibiri zifise agaciro ka miliyari 1 n'amamiliyoni 140 mu madolari ya Amerika. Idonido yano makuru yose ni mukanyisasi. Nongere ndabahe mwaramutse n'ikaze inshuti bakunze b'ijwi rya Amerika. Abategetsi bakuru b'igisirikare c'Ubushinwa n'ica Amerika basubiye gutangura ibiganiro vyabo vyari bimaze umwaka urenga vyarahagaze. Ibindi kuri no nkuru na Thomas Kamirindi. General Charles C.Q. Brown na mugenzi we w'Ubushinwa General Liu Zhenli bagiranye inama ku buhanga bwa video kuri uyu wa kane, baganira ku bibazo bitandukanye by'umutekano. N'ubwa mbere bari bavuganye kuva General Brown atangiye imirimo ye mu kwezi kwa 10 gushize hano Washington. N'ubwa mbere kandi abakuru b'ingabo z'ibihugu byombi bavuganye nyuma y'umwaka urenga. Ubushinwa bwari bwarabihagaritse mu kwa 8 2022 biturutse ku ruzinduko rwa Nancy Pelosi muri Taiwan. Ubushinwa buvuga ko ari intara yabwo. Icyo gihe Pelosi yari umuyobozi w'umutwe w'abadepite wa Congress, inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impande zombi ziyemeje gusubukura ibiganiro by'abakuru b'ingabo mu kwezi gushize mu nama President Joe Biden yagiranye na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping mu mujyi wa San Francisco mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itangazo yari yashyize ahagaragara, umuvugizi w'ibiro bikuru by'ingabo za Amerika avuga ko General Brown na General Liu bunguranye ibitekerezo ku buryo impande zombi zikwiye kwirinda kwitiranya ibintu kugira ngo zitazavaho zibeshya zigakocorana, by'umwihariko mu karere kanini k'isibaniro kitwa Indo-Pacific. Biyemeje kandi kugumishaho umurongo bazakomeza kuvuganiraho bo ubwabo n'uwo bakomanda bakuru b'akarere Indo-Pacific bo ku mpande zombi nabo bazajya bavuganiraho. Thomas Kamirindi urakenuye. Cubandaniriza muri Sudani aho abantu 300 bari impunzi bongeye guhunga bivuye kwihagarikwa ry'imfashanyo y'ishami rya ONU rijeje ibiribwa ku isi PAM. Hashize amezi 7 abantu barenga 500 bahunze umurwa mukuru Khartoum bajya gucumbika mu mujyi wa Wad Madani, umurwa mukuru wa leta ya Al Jazeera mu burasirazuba bwo hagati muri Sudani, muri kilometero 180. Bari bazi ko bagiye kwiruhutsa, ntibakekaga ko naho intambara ishobora kuhabasanga. Kuva kuwa gatanu w'icyumweru gishize, umutwe wa Rapid Support Forces RSF uvuga ko wahigaruriye uhirukana ingabo za leta. Zo zivuga ko zabaye zisubiye inyuma kugira ngo zisuganye. Kuva icyo gihe abaturage barenga 300,000 nk'uko umuryango w'abibumbye Loni ubivuga bamaze kongera guhunga bwa kabiri, abenshi bakizwa n'amaguru mu bwoba bwinshi. Uko imirwano yagendaga kandi isatira Wad Madani, komite mpuzamahanga ya Croix Rouge CICR yakuyeyo abakozi bayo mu cyumweru gishize. Naho guhera kuri uyu wa gatatu w'iki cyumweru, PAM yahagaritse by'agateganyo imfashanyo zayo mu bice bimwe na bimwe bya leta ya Al Jazeera kubera imirwano n'umutekano muke. Intambara yo muri Sudani yari imaze guhitana abantu barenga 9,000 mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 gushize. Naho abo yirukanye mu byabo bararenga miliyoni 7, barimo abarenga miliyoni n'igice
bambutse imipaka bahungira mu bihugu by'abaturanyi. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turacabandanya n'amakuru y'ijya nino ku isi. Banki y'isi yose yemereye Tanzania ingurane zibiri zifite agaciro ka miliyari 1 na miliyoni 140 z'amadolari. Ejo ni Mukankusi. Iyi banki yavuze ko izo nguzanyo hari zo gushyigikira urwego rw'abikorera, guteza imbere ubucuruzi mu murwa mukuru no kurwanya ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe. Igice cya mbere kingana na miliyoni 750 z'amadolari kizakoreshwa mu kuvugurura urwego rw'imari, nko gutanga ibyangombwa by'ubucuruzi mu buryo bwihuse no kwagura uburyo bwo kugera ku nguzanyo ihendutse kugira ngo urwego rw'abikorera rurusheho kuzamuka. Banki y'isi yose yabivuze mu itangazo ryo kuri wa gatatu. Icyiciro cya kabiri cya miliyoni 385 z'amadolari kizajya mu mishinga y'ibikorwa remezo no kubaka ibigo bizafasha umurwa mukuru wa Tanzania, Dar es Salaam, guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe nk'uko banki yabisobanuye. Itangazo ryayo rigira riti: Tanzania ikomeje guhura cyane n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe kandi ntiyiteguye bihagije guhangana nazo. Ibi byasubiwemo byavuzwe mu itangazo na Nathan Belete, umuyobozi wa banki y'isi mu bihugu bya Malawi, Zambia, Zimbabwe na Tanzania. Ku mashiringi triliyoni 44 na miliyari 390 y'ingengo y'imari ya Tanzania ya 2023-2024 guhera mu kwezi kwa karindwi kugeza mu kwa gatandatu, guverinoma yiteze kuzaguza triliyoni 2 na miliyari 100 z'amashiringi azaturuka hanze. Inguzanyo ya banki y'isi ijyana n'inyungu nto cyangwa ya ntayo hamwe n'igihe kirekire cyo kuyishyura. Ejo ni Mukankusi utuja muri Mali, aho ingabo z'abatwarege bitandukanije zashizeho amabarriere ku mabarabara manini yo majaruguru y'igihugu ahoze ingabo za leta. Abarwanyi bagize urugaga CSP rugizwe n'imitwe irwanya ubutegetsi bavuze ko bafashe icyemezo cyo gushyiraho za barriere ku mihanda yose yerekeza ku mipaka y'igihugu na Mauritania, Algeria na Niger. Itangazo rya CSP rivuga ko izo barriere zizaba ziri ku mihanda isohoka mu mijyi ya Menaka, Kidal, Gao, Timbuktu na Taoudene. Izi bariyeri zirafungira imihanda, ibicuruzwa byose n'uburyo bwose bwo gutwara ibintu n'abantu, nk'uko ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP dukesha iyi nkuru bibivuga. Umutwe w'ingabo wiganjemo abatwarege mu byumweru bishize watakaje ibice wari ufite, ubyambuwe n'ingabo za Mali zabihimuyeho hagati mu kwezi kwa 11, bituma zisubiza umujyi wa Kidal uherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu. Aya makuru yose mweje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera ku matora ya Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho ejo kwa kane abakozi b'umurwi utunganya amatora muri ico gihugu seni babereye intambamyi abanyagihugu batashoboye gutora kwa gatatu bari bipfuza gutora. Ibindi kuri no nkuru na Jimmy Shukrani bakomera. Masaya mu gitondo abaturage bari bazindukiye n'ubundi ku masantere y'itora bakeneye gukomeza gutora abayobozi. Hirya no hino aho ijwi ry'Amerika ryageze hari umubare munini w'abantu bari kuri za biro z'itora batashoboye gutora ku munsi wa mbere w'itora. Aha turi ni kuri santere ya Nyabyunyu iri muri quartier ya Lac Vert mu majyepfo y'umujyi wa Goma. Abagore n'abagabo batabashije gutora bazindutse ari benshi, ariko kugeza mu masaha y'igicamunsi ntabwo abaturage babashije gutora nk'uko byari byatangajwe na komisiyo y'amatora seni. Abo radiyo ijwi ry'Amerika yavugishije bemeza ko batigeze bugurirwa ibyumba by'itora ngo babashe gutora. Ejo n'ukuri twagiye gutora tugeze abantu ba benshi, imashini bakeya n'akavuyo kenshi kakahaba dutatoye, nuko turataha none twageze dusanga bafunze, bora ntabwo twari twatora. Sinzi ibyemezo bya leta ariko ukuntu biraba. Madamu Amani Joyeuse ni umugore w'imyaka 38 dusanze kuri iyi santere nawe ategereje gutora. Mu gahinda kenshi uyavuga ko impamvu atatoye ari ukubera ibyuma byabaye bike cyane kurusha umubare w'abatora. Ibyuma byari bike cyane kandi abantu bari benshi. Ejo twarahageze batubwira ko turindira, twatashe bwije cyane ariko ntabwo twatoye. Na mu gitondo tubyukira ahangaha ariko n'ubundi ntacyo byatanze. Njyewe mfite agahinda kenshi kubona naza gutora
ariko ntibyashoboka. Ni ukuri rwose ntabwo twabonye ko dutora. Kuri iyi santere ikirimo gukorwa n'ibarura ry'amajwi yasohotse mu matora yo kuwa gatatu. Abasesenguzi mu bya politiki ya Kongo bo bavuga ko ari umugambi wa guverinoma wo kwiba amajwi. Emmanuel Binyenye, umusesenguzi wa politiki, agira ati hiyo imeletea watu hofu ya kusema pengine kunaweza kuwa trisheri. Abantu ni benshi cyane kandi ibi nta cyizere biduha ko ibizava mu matora byakwizerwa neza. Ubwo amatora yatangiraga abantu bari benshi, none reba no muri iki gitondo abantu baracyari benshi. Ibi rero bigaragaza ko ibiri gutegurwa muri aya matora ari ubujura burenze ukwemera. Tukaba dusaba ko leta yakora ibishoboka byose aba bantu nabo bagatora, ariko igihe cyarenze. Ili watu wote waweze kuvote paske ni haki ya kila mkongomani ama devoir ya kila mkongomani. Urugendo rwacu rwakomereje kuri santere ya Mabanga iri muri quartier ya Keshero muri komine ya Goma. Aha tuhasanze umubare muke w'abaturage bari baje gutora. Jonathan Sambokera tumusanze ahangaha aratubwira ko ibiro birimo gufungwa badatoye. Tumefika hapa kutuo ya kupigia kura, lakini kama vile seni ilisema eza siku moja. Twageze ahangaha tuje gutora ariko ntabwo byashobotse. Mu masaha ya mu gitondo batubwiye ko seni yongejeho igihe cyo gutora, ariko kugeza ubu ntabwo ngewe ndatora. Aya matora rwose duteye impungenge cyane kuko ubona hari bamwe bashizwe iruhande na wengine wamesahaulika. Ubusanzwe amatora muri Kongo akorwa umunsi umwe gusa kuri iyi nshuro abaturage bakomeje kugenda bagaragaza impungenge baterwa no kuba seni idashobora gukoresha amatora anyuze mu mucyo. Komisiyo y'amatora muri Kongo seni yari yatanze igihe cy'inyongera ku bari batarabashije gutora ku munsi w'amatora ngo babashe gukora iki gikorwa. Kuri uyu munsi ingamba z'umutekano n'ubundi zari zakajijwe nk'ibisanzwe kuva w'ibi bikorwa by'amatora byatangiriye kuwa gatatu. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Tukiri kuri ano matora ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Professeur Delphin Hanyoma, umusesanguzi mu vya politiki akaba n'umushakashatsi muri kaminuza ya Leeds iri mu Bwongereza. Yatanguye amubaza uko ayo matora yagenze. Abantu benshi bemeza ko amatora ashobora kuba yarakozwe mu buryo butakoze neza, ariko igitunguranye cyane ahubwo ku rwanjye ruhande ndeba muri ibyo ngibyo nuko abantu benshi nanjye ndimo twakerera ko amatora atazaba. Urebye uburyo yateguwe, ibibazo byari bihari kugeza ku munota wa nyuma, hasigaye umunsi umwe ibiri, ibikoresho by'amatora bitarahaguruka ngo biva ahantu henshi bigenda mu gihugu ureba kitagira ibarabara, uburyo bwo kubitwara bigomba kuba ari indege ahantu henshi. Twagiye tunabona n'amafoto ahantu hamwe abantu bageza n'aho bikorera zitwa ko ari kits z'amatora ku mutwe. No kuba yarabaye uko yabaye ku nyine ubwacu ni ikintu gitunguranye. Umuntu avuze ko yabaye ushobora kubimwemerera, n'uwavuga ko atabaye nawe washobora kubimwemerera. Ku bijyanye n'ubwitabire bwo wabonye byaragenze gute? Buracyagoye kubwumva kubera ko amatora yakomeje uno munsi, naho abantu bitabiriye ejo ntabwo akanama k'amatora kashoboye kumenya neza bitabiriye uko bangana. Ubuyobozi w'akanama k'amatora yavugaga ko bashobora kuba barageze nko kuri 70%, abandi bakavuga ko atari byo. Ariko ikigaragara nuko uretse mu duce tumwe na tumwe kubera impamvu wenda z'umutekano, abantu bumvaga ubabona bifuzaga kujya gutora, nubwo bari bafite ibyo bintu byinshi bituma batekereza ko amatora atari buba. Ndatekereza ko wenda kitazaba ari ikibazo kinini cyo kuvuga ngo abantu bitabiriye si benshi ugereranyije n'amatora muri 2018. Ikibazo kiragaruka cyane ku buryo yateguwe n'uburyo abantu baza gutora ubona batarabyishimiye bagatinda badatoye. Ariko hari n'ikigaragara cy'uko abantu bashakaga kuza gutora ku buryo ubona abantu bicaye kuri site z'amatora guhera 6 kugeza saa 8 saa 9 bagitegereje ibikoresho by'amatora. Nk'uko wari ubivuze, hari ikibazo cy'uko bamwe mu bantu batatekerezaga ko aya matora azanaba, ariko nanone amaze kuba hari inenge zitandukanye zirimo kugenda zigaragara, aho hari abaturage bagiye ku masite y'amatora ariko ntibabasha gutora. Ibyo ni nabyo bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo guheraho bavuga ko aya matora akwiye guseswa hagategurwa andi matora. Ibi bivuze iki ku bizava mu matora, Bwana Ntanyuma? Ntarebye urugero rwiza rw'uburyo amatora akwiriye gutegurwa, akaba ari ikintu abantu bari bamaze imyaka 5 bazi ko kizaba. Nari mvuze mu kanya ko runo rugenzi rwa 4 mu buryo bukurikiranye amatora ategurwa
ndatekereza ko buriya buryo budashimishije kitari ikibazo cyo kuba hajemwo amarangamutima wenda y'abanyapolitike kubera ko hari icyo bahaye batekereza kiza kuvamo wenda kitabashimishije, ariko ndakeka ko akoze mu buryo budashimishije ku buryo afungura umuryango munini w'abantu bavuga ko adakoze neza kandi atakozwe neza wenda ku buryo abayakoresheje gusa bafite ikintu bagamije kimeze nko kugira ngo bagaragare ko bayakoresheje, ariko wenda bafite ibintu byinshi bahishe inyuma. Ndabona harimo umuryango munini w'uburyo abantu baza kuyahakana kandi bakayahakana bafite ibintu by'ibimenyetso binini bigaragaza ko atakozwe neza, ariko na tandanse ziragenda zerekana ko igihugu ubona gitangiye nko kwigaburamo tandanse ku buryo igice kimwe kinini cy'uburasirazuba n'abavuga igiswahili mu buryo bunini bameze nk'abari inyuma ya Moise Katumbi, aburi n'umuchallenger munini wa Perezida Tshisekedi. Ukabona igice cyo hagati kigizwe na za Kasai na Weste nacyo kimeze nk'igihakiza kuri inyuma ya Perezida Tshisekedi. Ku bantu bakurikiranye amatora yo muri Congo, iriya niyo yari nka image yo muri 2006 hagati ya Perezida Kabila na Jean Pierre Bemba, nabyo ubona byarangiye byajemo induru nyinshi. Ni iki umuntu yakwitega nyuma y'uko ibyavuye mu matora bitangajwe ku mugaragaro, cyane cyane ko turimo kubona impande zitandukanye zirimo kuvuga ko aya matora atabaye mu buryo bushimishije? Iki ni igihe kigoye bitandukanye n'ibindi byabaye wenda mu bihe bya mbere, uko amatora asigaye akorwa abantu bafite uburyo bakominika bwihuse bagatanga amakuru y'ibice ariyo ubwayo agenda arimo ibintu mu mitwe y'abantu, cyane cyane bikurikije n'amatandanse y'ibyo bashaka ko ari byo biba. Akanama k'amatora gashoboye gukora ibintu nubwo kabikoze uko biteguye uko ariko kose, gashobora gukora ibintu mu buryo buri transparent bugaragara neza ko aya majwi bayaharuye mu buryo bugaragara, bakurikije amasite atandukanye y'amavote bikaba bigaragara. Ndakeka kuba uwayatsinda uwo ari we wese byaba ari. Amatora y'ubushize yajemo induru nyinshi kubera ko akanama k'amatora kananiwe kugaragaza uburyo amatora yagenze ku masite yose atandukanye. Ndakeka ko nibasubira gukora ikosa rimeze nk'iri ngiri baraba bahaye bamanurira Kongo mu bihe byo gusubiranamo no gutera intambara hagati y'abanyagihugu. Alfe Ntanyuma, umusesenguzi muri politike ukaba n'umushakashatsi muri kaminuza ya Leeds mu gihugu cy'Ubwongereza, ndagushimiye cyane kubw'akanyu uhaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Murakoze cyane. Ijwi ry'Amerika mu gihe rero hirya no hino hari abavuga ko amatora ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaranzwe n'utunenge, mu mugambi uri ku butegetsi bo barabihakana. Cedric Muyoboke ari mu bamamaje President Felix Tshisekedi avuga ko amatora yagenze neza, yabibwiye mugenzi wacu Edi Rwema mu kiganiro bakoranye. Hano muri Uvira amatora yagenze neza, batangiye ku masantra amwe n'amwe basa n'abakerejeho gatoya kubyo bitegetswe ko bagomba gutangira saa moya, ariko bagiye batangira batinzeho gatoya, ariko amatora yagenze neza aho twashoboye kugenda tuzenguruka ku masantre menshi kuko twari mu barimo bamamaza bamwe mu bakandida. Hano harimo kandida Perezida Felix Tshisekedi, harimo na nyakubahwa Ministre Alexis Gisaro wiyamamaza ku mwanya w'ubudepite. Twazengurutse ku masantre menshi, twasanze hari umutuzo, abantu batora, nta mubyigano, nta kindi kibazo cyari gihari. Bwana Muyoboke, umuntu yavuga ko urimo kubivuga kubera ko ushyigikiye kandida Perezida Felix Tshisekedi uri ku butegetsi muri iki gihe. Hari ahandi birimo kuvugwa ko amatora atagenze neza ndetse byabaye na ngombwa ko bongeraho undi munsi kugira ngo abantu babone umwanya wo gutora. Ababivuga gutyo bo urababwira iki? Reka njye mvuga aho Uvira Uvira aho narindi rwose muri teritori y'Uvira hose nta mwizi bongereye munsi. Amatora ejo niho yakozwe, guhita ahandi wenda bitewe n'intambara ndakeka ko byoba byatewe n'izo ntambara bakabyigizaho cyangwa se ibindi bibazo ntazi, ariko hano muri Uvira ukuri baza abantu bose byagenze neza kandi amatora yabaye ejo, nta kindi kiri inyuma. Ejo saa 12 amabiro menshi twazengurutseho bari bamaze gufunga, bagiye muri pause ntoya kugira ngo batangire icyo bita deploiement. Mu mboni zawe nk'umusesenguzi ukaba n'umunyapolitike cyangwa se umuntu ukurikirana hafi politike yaho muri Kongo, urabona ibintu biganahe? Hano muri Uvira uko bigaragara, tuvuge ku bakandida Perezida, amabiro menshi twagiye
dukurikirana biragaragara ko Felix Tshisekedi ari ku mwanya wa mbere, bagiye bamutora mu masantere menshi hano muri Uvira umujyi, byagaragaye koko yarushije ababo bakandida. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abadepite ngubu wagenda ugasanga uyu afite amajwi menshi kuri santere runaka, ugasanga afite make ya kwindi, amakompilation amadepiyoma yarangiye babimanitse, ubu ngubu bagiye baho za compilation. Ubu wenda ntitwavuga ngo uyu niwe wa mbere cyangwa niwe wa kabiri, ariko ibigaragara ku mukandida w'umuntu urabona hagiye agira amajwi menshi, ukavuga ati aha hari icyizere kuko azatambuka ugereranyije. Ikindi cyagaragaye, hari abaje gutora, abantu batoye ntibari benshi cyane. Nimba tuvuge ku rugero ku ijana, biragaragara ko haje no gutora 60 cyangwa 70 ku ijana. Turimo turumva amakuru y'uko hari bamwe mu bakandida ku rwego rw'igihugu bavuga ko aya matora atabaye mu buryo buboneye, ndetse bagasaba ko yaseswa hagakorwa andi matora. Ibyo urabona ari ibintu bishoboka? Ntibishoboka. Iyo bavuga ngo amatora ntiyakozwe mu buryo buboneye, sinzi icyo baba bishingikirijeho. Ngira ngo iyo havuga ngo amatora ntiyabaye mu buryo buboneye, ni kugaragaza ko habayemo kwiba cyangwa se habayemo kwica itegeko rigenga amatora. Ariko babivuga gutyo nta n'ibihamya batanga, ibyo ngibyo ni amagambo bivugira atanafite gihamya. Jaho ndi Uvira, amatora no kumvagira amakiritere nk'atatu, agomba kuba des élections paisibles, inclusives et transparentes. Nta muntu wahejwe gutora, abantu bose batoye. Transparente, abantu bose bari bafite abatemoye. Sinzi icyo noneho ushingira bavuga ngo aya matora ntiyakurikije amategeko kugira ngo aseswe. Nta kimenyetso bari bagaragaza. Bari bafite ubwisanzure, bandi imijyi yose biyamamaza, bahawe amahirwe kimwe n'abandi, sinzi aho bashingira bavuga ko aya matora adakurikije amategeko agomba guseswa. Cedric Muyoboke, umusesenguzi mu bya politike, tuvuganye uri Uvira, ndagushimiye cyane kubw'akanyu wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze bwana Edi Rwema. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo. Muri Mozambique, amenyesha amakuru bagera hafi kuri 20 baherekejwe n'ingabo z'u Rwanda baraye basozereye urugendo rwabo bari bamazemwo iminsi 6 mu ntara ya Cabo Delgado. Urugomero rw'umuyaga nkuba rwahitwa Awase rwari rwarononywe n'ivyihebe rwasubiye gukora, ruri mu hantu abamenyesha amakuru bagendeye. Umenyesha amakuru Assumpta Kaboyi niwe yari yaserukiye Ijwi ry'Amerika muri urwo rugendo rwo muri Mozambique. Mbere yo gusoza urugendo bari bamazemo iminsi 6, abanyamakuru baturutse hirya no hino mu bihugu binyuranye bya Afurika ndetse n'i Burayi basuye urugomero rw'amashanyarazi rwa Awase. Dushingiye ku byatangajwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda zari ziduherekeje kandi zita ku mutekano wacu, uru rugomero rwashenywe mu ntambara y'ibyihebe byarwanagamo n'ingabo za Mozambique guhera mu mwaka wa 2017. Abayobora uru rugomero batangaza ko nyuma yo gusenywa uturere 5 aritwo Masimbao do Praia, Mwenda, Mwidumbe, Nagande na Palma twahise twinjira mu icuraburindi. Umunyamozambique Albino Pass niwe ushinzwe ibikorwa byo gucungura urugomero yabwiye itangazamakuru kuri ubu umuriro wongeye kuboneka nk'uko byari bisanzwe. Akazi kacu ko gutanga umuriro nk'uko bisanzwe karakomeje, nta kibazo kirimo bitewe n'umutekano ingabo z'u Rwanda zirimo gutanga. Nk'uko muri kubibona, ibikorwa remezo ibi byose mubona ahangaha mbere y'uko bisenywa twarakoraga neza cyane kugira ngo tubashe guhaza abaturage, ariko nyuma yaho ubu twaragarutse gukora nk'ibisanzwe. Ubu tubasha gutanga umuriro aho twari dusanzwe tuwutanga ku rugero rw'100%. Tukaba twishimiye umutekano duhabwa. Nk'uko bigaragara, twagize gutakaza ibikoresho byinshi bitandukanye harimo nka transfo n'ibindi bikoresho muri rusange. Ni nk'aho twaguze urugomero rwose rwangiritse. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Rwivanga Ronald avuga ko umujyi wa Awase wabereyemo intambara ikomeye kandi yangije byinshi. Rwarangiritse, ibyihebe byari byararashe urugomero ruranahafata rwose. Hari mu birindiro bari bafashe umujyi wa Masimbao do Praia, bafatana n'uyu mujyi wa Awase. So ahangaha rero twaharwaniye iminsi, ariko tumaze kuhafata umuriro waragarutse, abaturage baragaruka, hari amahoro n'ituze.
kuva Parma aho abanyamakuru bari bacumbikiwe werekeza Wase hari urugendo rwa kilometero 120. Mu nzira twagiye tubona imodoka zatwikiwe ku muhanda, amazu y'abaturage yasenyutse, amazu ya leta nk'aho polisi yakoreraga. Bigaragara ko n'ubu inzu zatwitse kugeza ubu zitatangira kongera gusanwa. Ibi byose nibyo abatuyoboraga badusobanuriraga. Ibyo byiyongereyeho n'ihungabana usanga n'abaturage cyane cyane abagore bari barajyanywe mu mashyamba, bo bavuga ko bahuye n'akaga ko gufatwa ku ngufu. Uyu tutatangaje izina rye asobanura ibyago yaboneye mu mashyamba aho yarashimutiwe n'ibyihebe. Wakatuweka kijiji kimoja naitwa na Kitenge. Hasa na Kitenge baradufashe batujyana ku ngufu badukuye mu Simbwa batujyana mu ishyamba ryitwa Miramba. Hanyuma haje indege yaturasheho dukwira mu mashyamba. Abana b'abakobwa bato twabumvaga babasambanya ku gahato barira, ndetse twahakuye n'indwara zinyuranye zo mu nda, ndetse abagore benshi batewe inda n'ibyo byihebe. Sisi tulikuwa na njaa nyingi, tumeenda kula vitu vingine, vitu hivyo kutokuwa na mimba ilikuwa na kama na watu kuvimba. Ku bufatanye n'ingabo z'u Rwanda, aba banyamakuru bari bamaze iminsi 6 mu gihugu cya Mozambique babashije gusura ahantu hatandukanye harimo ahubatswe ibikorwa bya leta, ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda zikorera mu ntara ya Cabo Delgado, ari naho zifite ibirindiro, ndetse no kureba imibereho y'abaturage bagarutse mu byabo. Mugaba w'ingabo za Mozambique zirwanira ku butaka Major General Tiago Alberto Nampere yavuze ko kugeza ubu ubuyobozi bw'ingabo za Mozambique bufatanije n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'iza SADC byabashije guca intege umutwe w'iterabwoba wibasiye intara ya Cabo Delgado kuva muri 2017. Uyu muyobozi asobanura ko ibyihebe bike bisigaye bikorera mu dutsiko duto bikagenda byihisha mu mashyamba. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda mu karere ka Masimbao do Praia, Major General Nampere yavuze ko kuba ibyihebe byateye Mozambique nta mpamvu ifatika yatumye birwana, ariyo cyatumye bihita bitsindwa. Yavuze kandi ko kuri ubu Mozambique irimo gufatanya n'u Rwanda n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu guhugura ingabo za Mozambique ngo zirusheho kongera ubushobozi. Kugeza ubu abaturage usanga bafite umutekano, ariko bakagaragaza ko batazi igihe aya mahoro azamara, cyane cyane bumvikanisha impungenge z'uko ingabo z'u Rwanda ziramutse zitashye bashobora kongera kwisanga mu bibazo. Mu duce tugenzurwa n'ingabo z'u Rwanda mu ntara ya Cabo Delgado, nta basirikare benshi ba Mozambique wabona mu nzira, ariko hagenda hagaragaramo abapolisi bake baba barinze ibikorwa bya leta cyangwa inyubako zirimo gusanwa muri ako gace kashegeshwe n'intambara z'ibyihebe. Intambara y'ibyihebe yo muri Mozambique yatangiye muri 2017. Ibyihebe byo mu mutwe w'iterabwoba wa Jama Ansar al-Sunna ukorana n'uwa Eta Islamique byateje umutekano muke muri Cabo Delgado. Ubuyobozi bw'iyo ntara bwatubwiye ko ibyo byihebe byishe abaturage barenga 3,000. Abayobozi ba Mozambique bagiye basura abanyamakuru bagaragaje ko iyi ntara ifite ubuso bukubye bw'u Rwanda inshuro zirenga 3, yari ituwe n'abaturage bagera kuri 2.5 miliyoni. Igihugu cya Mozambique gifite ubuso bukabakaba kilometero kare 800,000, kikaba gituwe n'abaturage 134,346,544. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, Awase mu ntara ya Cabo Delgado. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Akaba ino ngaha duce dusozera amakuru ya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo. Kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninahazwe, yakoze Edi Rwema yaraduhagarikiye, muhinga bw'ivyuma twari kumwe na Nadia Taha. Tweme twifurije kururanirwa mu banyu no mu vyanyu, ahanje turongera mu biganiro biri imbere.